Imate dva načina. Mi kažemo ja ću raditi. Ovde u engleskom ima dva. Ima shall, piše se S-H-A-L-L. To se izgovara shall. Taj se, a postoji isto i will, piše se W-I-L-L. Znači, možete kazati za buduće vreme I shall, a možete kazati I will. Znači, u Americi se više koristi I will, a ja mislim da se u engleskoj, postoje razlike između engleskog, koji se govori u engleskoj i u Americi. Ja mislim da se u engleskoj više koristi shall, a u Americi više will. Ali razume se potpuno podjednako jedan i drugi. Je li vam kazala Sofija kako je glagol doći? Kam. C-O-M-E. C-O-M-E. Pravite buduće vreme, pravite to što koristite ili I shall. I shall ili I will i onda glagol. Onda glagol doći. Dakle, doći ću. Crveno. Ili